Audio Jungle. Abushafo enan so ya da Awurade de ache ye ne wo che Onyankopon asem na ebre bia menya akwanya ba bia megina aka Nyankopon asem se ye kam se ya sorry dem se ye radio so se ye montene personal evangelism asama meka me se ye de ama me se me mo dawuro eye hellfire and lake of fire Abushafo bonsam je mu asem na me ka firi se eye real nti niama ebetimi di nipa akọ bonsam je mu no eno ne kasa fa ho ya ba radio is 2 years ni minima de bia eye bone a ebetimi di nipa akọ bonsam je ma yenka ho asem wa ha minima de bia ebetimi di nipa akọ bonsam je mu se ya betena yenka ho asem se ma makura ne mranche yi ba Cornelius mo Isaac mo Richard mo radio mo tenasia omuso kabi kwasempa nti minim asem bia ebetimi di nipa akobo nsem gema yenka bi na enya bibia ntia efiri se mesua ne mahunu kyerosam ne se niema mienu pe ne da ho ma nipa bushafo se sa nkro ni mienu na eda ho twen nipa no oye dan a emu ba aku beyi nti obi tenase na okanya Nyankopon asam na otimi bua wo kyerɛ sɛ saa de we wo ya kro no ntimi nkomu a na wada nipa nase efiri sɛ wo cheke a bonsam gem na heaven ɛno kwa na wo ma nipa wo yɛ dan a emu ba akoso beyi enti ya tenase a yɛn kasa mfa asɔre ho yɛn kasa mfa yɛ ho yɛ kasa fa niema a ebetimi ama wakosa akro nim sɛ de be ya bedwan adwo kra nkwa da bia metenase me ta bɔ saa de we din esa Bible na chirem pefe se edan wo hu asori dan bia wo nanim enti edin asori the name Zion, the name Methodist is just a name. Yes. Eno ne mfa enyi nipa nkwa what I say enyi nipa bia nkwa but the eje nkwa ye Yesu Kristo din. Yes. Na wudi na hyade so eno na eje nkwa enti mesramu awiai obi a waye krado utimeti radio so say ya announcement mo ambese mo ko Libya mo ambese mo ko Qatar na wakọ ukwa enye ofitin ya aduru ani afo asi plane kra ya kyerɛ wo niema wo mu hia a kwantuo na mu tu no edo ba ko saa na wiase wei ayi wo mu nete nye ofitin ya na wafiri aduru heaven wafiri aduru nsam gem ya wo niema wo ya edo ba ko heaven de o ya edo ba ko bu nsam gem enti misrawo mo amutie mi nyina mo ya madofo me pese kra enya nkwaje yes enu nti na ye kan Nyankopon asem Awurade nhyira no onye okese e wo Yesu Kristo din mu amen amen ada yanko Deuteronomy chapter 5 na ena Yesua de bi ne de akosi adisam chapter 13 de ntia na Yesua sa Nyankopon asem we no we are talking about the world sa umo mu ase emma wiase na sansama ya bekan abusafo modu tieniye se me preachi wa hawie kura mesa ko preachi wa sorry dem yes ehia me pa e very serious se ye wie wa ha e besa akura ko preachi wa sorry dem e bia na obi na timiti radio no okay ba wa betie ni na bia fa ni serious ne tu ho anamon I'm telling you because the word is over sa o chake emran sama na ya ba bekan ya Onyankopon aka asem bi wom na wa mame saade ni mo adesua amama hunu se eye nokre ya kan Deuteronomy chapter 5 na ya de sa free verse number 5 edayanko Deuteronomy chapter 5 verse number 1 ya sa free because of time ni ya starting free 5 verse na free one abra ma ho emransem du no yeah na Mose frɛ Israel na aka kyerɛ wɔn sɛ Israel munte asɛde ne atemudie a Amerika magum asom no yi na munsua na muni sonyo na Awurade ye Nyankopɔn ne yɛn yɛ apam horobo so yes enye yɛn agyanom ana Awurade ne wɔn epam apam yi ko na yɛn na enne yɛn nyinaa tete ase yara ko Awurade firi ogya no mu bepo no ho ene mu di nhwɛne mu na ɔkasai mmeri na mi gye Awurade ne mu ntem saabre no sɛ me rekyerɛ mo Awurade asɛm efisɛ misro ogya no anim yes na mo amfro bepo no na ɔka sɛ
me ne Awurade wo Nyankopɔn a me yiw mizim me yiw free mizim asase so enko afie mu no enya nya me foforo nka me ho full stop ehɔ na me pɛ eja repeat hɔ ni ye saa word we na ye begina so akasa okay ɔse me ye Nyankopɔn me yiw free mizim ade ebe asase so enko afie mu enko afie enya nya me foforo nka me ho me nya me foforo enka me ho different god enka me ho yes kɔba me enya ohonini na muntie menya ohonini statue yes yakasa ohonini a English word ne kan statue do not menya ohonini yes ti asem ni o menya ohonini enye to asoma me ade a ewo wiem osoro ade a ewo ohwiem osoro esoro ne de wa asase so efom ne de wo insuo mu o kire munche ne o kan esoro yes yenim niam a wo soro okay Onyankopɔn ene abofo ene wo soro yeah wata samna me kan asase so yenim ennua wa ha botan so wa ha nipa so wa ha bi ensuo ne niam aka yes enti o kire m say saasati na o ka ho asam no menya de ewo wiem osoro aye osoro type yes ne de wa asase so menya bi efom menya bi ne de wo nsuom efom de ane se obetima tete dote wata se obetima tete dote na the statue okay ana asase so obetima atwadua na wasene yes wata se enti efom de ano eye dote okay asase so de ane ye nnua ne niam aka osoro eye Nyankopɔn ana abofo yes ana ensuom eniama wo suom enwene ne niam aka musuom bi yes enti wase menya saa niam enan we any form of statue asase si ase suban emfa yes na command bi beda ho na yeda enkoto no na ensom won na mensom no so full stop yes saa word ne kwa na mepe ose menya any type of statue enkoto nsore no yes so ye nipa so ye Nyankopɔn so ye de wase never do it enya bida yes me kan Bible no ana me check say edie benti ana Onyankopɔn ka asasem we abusafo ewiase ewie ye nti na Awurade ka asasem we ba bebere nim Yesua de na de akosi adisam na akosi antichrist okay akira wiase ewie ye de nti a Onyankopɔn de sa asadi we ma Israel fo so take Bible na Awurade na ba fa Israel fo dum ye ne man babra odi nipa oni Israel fo ekọ apam afom so dum ye ne man ya wie no Bible say ebra Israel fo ekodi nkoasomu akwantu awudo mu tututu ye nyina no baabi omuko ye bia no Bible no ekire mu say omuko ye slaves yes babi omuko ye slaves akosomu na me take Bible na me hwa say time Israel fo akọ Egypt akọ Babylon akọ Assyria ni nyina Bible ne kire de eto wo mu wo ho enti Onyankopɔn ama sa court we ada Bible mu dadada ebesi ne enya na no start okay enti metiwa me check Bible na me busa say why say ehon no ko nya abotere ekirem say never bow down for anything on this earth ankoton sori ade bia e wasasi so na me be kire wase Awurade wo hum ni tumi baba won tiase wo asem ni mu aja yantake ebra Israel fo ko Babylon no asem bi si okay ni am fan compare to scripture na ye kan no okay the Bible ka say ewiase a he's talking about Satan ewiase Satan di ba kono no ana oka Nyankopɔn asem he's talking about Jesus Christ okay enti baabi a wo ba kan Bible obekwa ko to ewiase he's talking about devil now so take Bible ni ya from Deuteronomy up to Malachi aya Old Testament yes apam fro ekosi New Testament a o take intervals na Bible ne be kire wade bi wom ebra Genesis chapter 1 erade ba de wie ye no
mehwade bi wo ma eno ayeko Kumasi ledi empire bone be pon na me de bom pae yes unim say Genesis chapter 3 verse number 24 no Bible say ebra enipa ye bone no nipa so woden erade pamu nipa nyina free Garden of Eden that time na Satan ka opamu no okay every say na waye no me ade opamu oba ana opamu ba ma ana work it out Bible so de woja ekosi kwan na no wan say de be ya sa boni na free mu no ansa mamu biem yes muncha asem ni say de sa no me ni sa ma biem enti asade a odi ma nipa from that time ebesi na no awurade mpe bone awon ho enti wa chawiase ni mu mienu nyankopon ana Satan every that day no na awurade handle wiase we atimu ade say Satan nsa okay tiasem ni every that day nipa ye bone awurade pamu nipa free Garden of Eden that day ana awurade di wiase we say Satan nsa enti wo chakia Yesu ba ye no akura be kan say ewiase we di odi so aye hwan a bonsam yes enti John 1 John 2:15 so tire mu say mamu no wiase anania ma e wo wiase ehon is talking about Satan okay me bo boso a kire made bi yes he's talking about Satan because sa wiase we gina mo bonsam enti so wiase ene na de dodo na ade bi owo mu do not love it and not na eyama ni ji pass na wi me kasa yakopon asem wi a kire wo time Israel for call Babylon no Bible say Nebuchadnezzar asoso na so one day na owo statue wo Babylon yes akroni mu nipa nyina koto sore no every month as every year any observation bia they bow down na mun check Bible no die ntia o ma Israel for call ho akwakoye enkoa for 70 years no Bible say time so say yes say Israel for ya board euro say ohene ade ne bosoma si wona obia nkoto nsore muni ma de asi ye Bible so mo hwemu no mu no say nipa ni nyina akoto ba ka nipa bi ewo mu a omugirege mo ma ankoto ti asam ni o ma ankoto enti me chakere na me ba back to the true na me hunu say Israel for na yo mumra ayaka mana to mutim da dada yes so mu wiaso mu never bow down to any idol yes mu nkoto nsole bosom ni pansa so ade bia on this earth yanto aso enti sa nipa miensa na ankoto no Bible say ya chi won say do mu kwa kuku ojafun no because that moment no mu wo mu no e wiase no mu wo yes o checking ya e wiase no mu nti e ma ya ti won say do mu kogu what do you call it phone yeah na yan checking biem ya mra ya time Ghana say me kasa me bo asole ni dia e ma ne hawo aye because we they are direct yes me kan be si asam so quotation ni achakian o say enye ade bia ye sign ana symbol ankoto nsore muncha asem ni enye sign ana symbol bia ankoto nsore because it's a sin because of we are say we dey be sinti na rade kan sa asem yes ana ya ba yan time ya yan cheke church ba na ya sa den Roman Catholic yes ana ya sa den you different types of statues yeah you there Peter you're there Mary you're there Paul Saint Paul no you're there Jesus you're there Mary muncha asem ni ba Bible e da ho no ba bia ni wa Yesu ni picture ho da bi Yesu picture ni wiase yes so bi ka to say your picture e wo wiase Yesu dia is a lie dia ye huni nyina omu ye nipa on this earth no kre dia ye huni nyina omu ye nipa nti me ka kire so fu bia onim Nyankopon asam a oni twirosam bia no wode sa akara ndade bi be bone dem say Yesu never onye now we are motofo apa na onim left and right enye Yesu a they are aware of it enti fatu tirimbo a wutie me sa akara ndade fa bi mo da mo da meje bi da
say yesu enya bida enya yesu a 2 any type of statue enya Bible is not allowed o se me enya yes because okoye no say yesu ne si ho o kirem say enipa ne kaso Nyankopon kora na statue a enkoto no munta asem ni ye yes man koto no because the ebesi wo wiase nti no kan sa asem enti any type so ye sofo so ye hwan was it never do that on this earth yeah what the amaya to one waja hoko yes enti mesramu ya ntake wa asole ba ye ka no kre so hu no kre no saade na ye no Ghana especially calendars yes any sa statues no we should be very careful ye hwe because obi wo wa sa calendar no obeda obuni nkotodwe oboso mpae obu nkotodwe wa animu no wa hwe empaibo no kusu wa boso mpae ansa no asore look at this it's a complete sin. Ya bone. There was a time me baka no wa say enipa kro na ono kwade ne calendar as Yesu no wa ba bonten abepa chew. Yes. Say enipa nyina nya saade no wasere o mo. But yes Roman Catholic are still doing it. Yes. And I gogola that the type of Jesus no mo do so. Pa. Je obebre di o atwijari do aye pame. Ono so wo hobi. O mo do so. Enti esi aye ne wai obi abetima afa ade opportunity no so aye bi ade aba enti any type of calendar wo de ye pusi kwa ni mu a de me ba beka no e bi ne mantime anwie meto aso na su ye pusi ba ni mu a ene yes so called churches bebre aba they are doing it how they are serving that calendars and stickers as God and also ye aduma na ye nim Satan o ye clever papa ni ate and I didn't tell me side na musa Satan clever one dear you very clever ya te papa e wiase we ni Nyankopon handle ama no a onu na edi so munta asem ni yo enti Israel fo wie firi o mumra eno go bo mwasema na Nebukadnezar ko mbeko funum dabi ko munko that time no o manko obi man so de so embra nsam da so wo hefa o mutirim pa omure mfi omura so de ya adwuma na yan take mami ntwitwa bi mu na menya no fa so de be metima be form asem no ewiase we ya etimu no abusafo Ghana aye wo ma mi preach oboase krowe no mi nsuro mechanic jam sanya Awurade na di so biem yes wiase nya Awurade de abiem because ompe no kre oba be sai no so woni ma me ka to asase we Peter aka atwo se Awurade de oja yes e be sia asase we oso ne de wo mu nyina asantu ompe say wa adwen se Awurade pa asase we ompe yeah ono na ye ba ye say de oso ompe so ompe bi wo de ma obi because of emoja boni awudie efi krono adwamama asase ntu ompe biem to ono abebobo na watwo twene na mu enipa ede no bo asa wiase we nyina so asa wo mafra ntu ompe biem yes na the entia ena make us our sakoteshi we akere mo ne say ye kasa fa antichrist yes John kan wasam say yatenenka oba no anya badada yeah na na juma ho ye no aye simple wa hwe ohun dia oye nyina ne say ade say ewiase we no otimu no say de Onyankopon ka to wo say memo bia mo ni mo asema ubo mo asema say ewiase we ya you can live comfortable yes ho beto obetimi anamu chantela ohun beto on this earth enti na Yesu ba ye no mami ntopam dada ni nyina ngu fast na memra Matthew chapter 4 verse number 4 Matthew chapter 4 verse number 4 verse 4 say no obia say what you say yes ne bonsam na ba bekasa no yes na obua say what you say wachiro say enya pa no nkuno nipa nam so betena se enya pa no nkuno nipa nam so betena se na asem bia le fi Nyankopon na asem bia firi Onyankopon num so no ana obonsam de ne ko okrokonkron ni na obonsam de ne ko okrokonkron ni na ode ne ko ja solifie natif na ode ne ko gina solifie atif na o say no say na o say ne say so ni Nyankopon ba no a so ni Nyankopon ba na to ho twene fom na wachiro say na wachiro say wonti obese na bofo wonti wobese na fa ni bia nko obeboto nten so na o kire ni wiase hin na o kire ni wiase we mu de ayi ahin nyina what in the kingdom of this world yes any emu animunyam any
mwani monyam nyina na ose no se se obekoto asolemi a obaya dai obekoto asolemi a ankam de yenum nyina bema ho tie edi enti na okwa no wanya word bia nyu so say bow down for me chasem ni wanya asem bia nka say bow down for me yani ya sum nyankopon mu chasem ni yani edi nyankopon achi yakoto sole awurade na yakoto sole awurade yasom na na say yansom no enti why say Satan go ka kire Yesu say onkoto nsore no sa koto sore na odi wiase wei ani monyam ani ahini ni nyina abema no Satan no munta asem ni ye na metiwa metwe ho ano ana onkoko de me ko Adisam chapter 13 no okay concerning ewiase wie yebre no the mark of the beast the 666 obe sole wo wiase no sa asem wi a Bible ne kato odadaada no yes eye tuma to se sa abra ni beduru ebe kwa confirm na ebe sa se afiri baabi gradually enti enuru se aboa na nkasa nyini ho dimpie no na wo wakra dada okay mucha samni na wakra dada na sa akra no ti Yesu ba Yesu ka se antikristo no enya fe no obebo waba na wo mu dada Yesu kai enti sa wiase we no ade ekaya so de ma na mepe na nka me ne san chere enti sa wiase we no ye wo mu no the old this to this time I fa na bonsam no sa enipa bia beso otena asase we mu na enjoy wona hini animu a unless enipa ne bow down for him yes mucha asem ni ento they afa every sector pau babia adwumam awadiem asofudiem asafumu akwantuomu won say wo wiase na beso otukwan a yetimi baba katro say rich be ware me ese etese de ukuru ne me yes na wo ko no uduru kromu akasa oyire ne me wa so nya de be nyam yire no koso papa sa time no wo bo mu asa na wo mu ase wo bo mu ase munta asem ni na troso me be ka some part no serious two sabia ena me ya na me ko nursing training yeah forms ne ba anasa adwuma ne ba wie ya pass ya wie no aya ba so ya wie school na ya be ko branches no se betimi aposume to baabia ehoye kuromu a age se me ko ba me nam my boss me bow down and my boss and me da that time no ma bomi mu asa na me mo me mu ase ma be me mu ase ma bomi mu asa ma wiase yes sa de we na ma ye no the rest of my life cement me anko confess me a Satan product okay because wama me enjoy on this earth yeah ma bomi mu asa ma wiase okay yan take biem se sie wo de mum yan hwa bank managers other institutions awo ewiase yeah young last omu be kan wo emsa Adum TV omu say young girls ewie adwuma omu wie school edom ko attachment no se bia nko mu ba OFM ha yeah ebi be ko bank no omu say airtime because say wo wie adwuma na unya adwuma nye yes yantimi mposu obi wa edu ba ko to esinam mini aba akwa de na ko to ayi krache utwa nsuo na krache krobie chi akura bi ase ne na ko to enti young girls ni wie school no so mo ko attachment na sa ha no ba manager no wa ma ne ho kwan no wa fa no se de be yo wie school no ba ha obefa no enti say oko have insurance officer yes the same thing do mo ya no no oko banga the same thing radio stations this company for na edika wo mu no ade watiko aka form sister den no ade watiko aka form no wo bo mu asema wiase I'm telling you enti wo be any product yes enti o se anti-Christo no wo yemu ya ko Pentecost Jesus ano ne kire ye se na ba me dia menye ai me dia menye me be kan quotation na kire wo enti Daniel mo anyi wo mu die e wo Babylon
the time of omu say oma anye. Yes. Because oma mu ase ama ohoni na ye pagya that time. O tell some yes. Oma ansate. Omu timi jinai ama sa persecution no. But say ye bre na yadum no abusafo ahokyere bre mu na yaduru. Yes. Ekom bre mu na yaduru. Anu ti na me say wo ye sofo na nyame ama wasama. Preaching say preaching ni ati ni pakra efiri bunsam jema adifo ni jawo mu. Aye. Because oma hiniam no mu wo no. Yes. Oma go bow down to for Satan. Yes. Until they are enjoying. Wo dey hwa akonyo mu tete so no. Eno kra na kire. Enti omu bre na aduru no mu di omu hini jawo mu. Na de boda wuro no kansa mpa no kire akra no mu mesene emfiri sa sum ni mu. Powerful. Mesene ko han ni mu because masa say so paso yes of kase on this earth. Na so mo asi Satan ya oboa. Untimi. Omu wakuo bi wo ho a se wo ko join ni bia. Afa ye be ma passport bia the whole world. Utimi tu kwan ko ba bia Bi. o kwa ba bia president for fa ho na abefa ye ncheke o. Ye ncheke o. Who you free on this earth. Enti ayen strategy that was started da up to date. Anu tu onim se bia se bi yenu. Nyankopon ade sa kwan ne so. Ena be bi ye ne yagina di nani. Enti ono so Nyankopon so hunu ne ntam. Ena okato wo se obi a be ba bagina including nipa. Yeah. Na unim se otumfo ebi kwa ebi da form. Bi da ho. Ye omo mu da form. Ebi awuro omo ntoma. Ebi wuro omo mpaboa. Obi a obeko nanim bia je so obo omo ase. Eye mass. Enta sofo no omo ya Awurade jani ni tumi. Jani ufo no ehon omo ngo. Yes. Onko da because ukope you bow down. Kubo mu ase ho. Udo ho be sase, udo ti be sase ye. Abusafo this word enya Awurade de abiem. Satan na edi so, ewiase so difo no, one bonsam. Yes. Enti ni nyuma ene na brabo e wa asase we so no pese so we enjoy there unless was seconds. Ade we ya. Sister, seconds mama no na. Just 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes ubenya flat. 5 minutes pe ubenya wa car. 5 minutes pe ubenya office. Aw be kwaba. Na de na asi. Say no mka tro mo. Sase mo ya na de tu mutirim. Just a seconds. To bo mo asame no die no. 5 minutes pe wo kon edi wachi. Obi be hunu. Satan ye developer to the sense wo sia oba no se ring no wo se ne pe. Oba ne kan wo se se minim so wo kunu nye okunu na me se ne pe. Me se wo na me pe wo. Wo na me pe wo. Enti no na ye dey. Eye normal thing. Bayan kwa di sam na me tro di ntia me ka san sam we. The entire Nyankopon ka to us never bow down for anything on this because I know the baby you said the last one. Yes. I didn't park out German hunu kroni. Yanko Revelation chapter 13 verse 1. 30 verse 1 abo odi kan. Aboa odi kan. Na me no aboa bi e wo mentu ene etire so se. Na me aboa bi a the beast na the mark of the beast that dia yaka no. Ne ho asam na obeka wa ha. Yes. Owo mentu. Owo mentu ene etire so. Ene etire so. Se ofiri mu sori ye. Ofiri apumu sori apudina ma de ba ewiase. Okay. Bible o kan na koto apono so gina ma wiase. Eno so ye ne symbol baako. Ofiri apumu sori ko. Na ayimotre du bubo ni tinem. Na ayimotre edu ebubo ni ti. Na abusudin ewo ni tiri ho. Na abusudin wo ni tiri ho. Na aboa mi ho no te se osebo. Na aboa mi ho no o te se de be osebo. Na ne night te se osisire na. Na na te se sisire na. Na no te se jata no. Na no te se jata. Na otwase ndi tumi ni na henwa ni na ho de kese ne ma no. Che otwase no bonsam. Yeah. Onza di sam ka se owodada. Yes. Otwase e fa ne se de be bonsam. It is talking about Satan. Yes. Na Satan no ono ankasa wo na tuma yefo. A omu ye adwuma ama na kosisa ne bra ne be dey ebe wiedu because Nyankopon kan se ono ankasa no Satan ne bra ya sama no nya dey enurui ana ono aso nim bra ya sama no se enurui enti ese ano wacheche ne humu ana omu ye adwuma omu waki ama na kosisa bra ne beduru wo de dinfo atorofo o ye bi wo de chechera fo atorofo o ye bi so ka ho bi asofo atorofo o ye bi so sem bi uta samna me kan ni wo de ma e ye bi e ba so ye bi emema ye bi babia all sectors to mo nyina eje campaign man underground
won se yen hu se Satan amanti crusade pulpit da onye bi sa akra da se wo ye crusade mu mati Satan ni enso every day otwe akra che Nyankopon nipa ko na hinim otwe akra young guy da ho keke na be ma me fa to 5 minutes pe me ma Range Rover just a minute Ebenezer me okoto ya 5 minutes pe me the Range Rover imam ho bo mu ase that time no honhom no wa ya kan e de wa ka ho wa pasa hinye nim lesbian da ho keke me fa me tetra me fa wase that time na wa be ka ho okunu bra ho ase o na me no okunu unzo ntimi hwe o kere o masa da isam o da wa 30 seconds wa be ka ho enti se sia no company se wo wiase nyina sa wo se wo untwatoro umbo mu ase masa wo boa kre pau o boa enti bra wo kukan ko na me hu se ni tini ba ko te se de wa bɔ no bɔtoro na me hu se ni tini mu ba ko we na explanation gese no so se da be tirem ko enti se de wa bɔ ne bɔtoro wa se ne bɔtoro fe no wa se ne bɔtoro fe na abo no ye wiasefo nyina nwanwa na abo no be ye wiase nyina nwanwa na okoto otwease no se ode anwoden ama no na okoto ono abo ne di kan koto otwease no se de na ne Awurade di tumi ne ma Yesu Kristo no a o kire mu no ono so koto Satan se ode tumi ama no na okoto abo ne ka se wan no te se abo no hwe wan no te se sa abo no unse bususam ka yes omu Nyankopon mpoa enti na enipa bebrebe e kase tia asore asofo obi kura timi kasa asore na mu ye ne de ai timi kasa so just word you are making noise afan ho adi noise ade papa noise nya ade papa o even akra so timi kasa o making noise because only ma de krunti e ma akra na isu nti timi kasa o making noise ai enti blaspheming words obeka busu sama tie Nyankopon sha munya hunu che boboba Yesu ano sa yetesa asemu ya na Yesu ene edane duru ha me twane akosa ye abomim na ma boabu aduane no kogo na ne atakika but gradually nipa ne bebre adisesese no gradually nipa bebre akoto aboa no gradually nipa bebre abba down before the day na samba ko pe ne hiami wom sansa mo oken entabusafo I'm telling you say sanya ma we one free wi asese anko apam de na anko hunu say onyagopa ka to say emu ase madie bia enkwaje ne bebo yes krepa wi asese ne start here samia masia mitie enya de say makoto amadie bia yes Kaimra waso wana te sa abo no wana te sa abo no wana betine na akon na hwan na betimi ne abo na akon hwe nkwasasam hwan na betimi ne sa abo na akon ko na omana no ode kansam kese ne na omana no ode kansam kese ne bususam na omana kwan busumi aduana mienu na omana ekwan abusumi aduana sai mienu na obie na no ka bususam tie Nyankopon obie mote hwan obebie na no aka bususam eti Onyankopon so beka ne dine ne ntomadan ho de abususam na omane kwan se onto wo de me ba obema ne kwan so won ka bususam montake this time montake this time obeka bususam asama tie uyem be sew de ansama Awurade aka to won ye be dane ni nyina je otie ho be dwiru ono ana di sa tumi ni be ma no obema ne kwan se hwe asore ya se sa to wo se ema ba omunka to mutiri so yes meboa pa ena o se be ma so de wo bompa wo so eni kwan se o kata utiri so ade ntina wo se che sofu sofu ye bisa o ade ntina wo se che de ta wo se che awo de te popit so wo de te konkrom bia efri hen obeka bususam ati Onyankopon ene de ososo ni no yes ne ntomadan ombe bu hu fi satan mo anya ne nipa bebre akoto manda daadawo ento bi nim se naka se rich me se amato
Sa o twase no o ma pen so. Ba nipa bebre akoto amanansa no mu. Okay. Yes. Ha, bebre akoto amanansa no mu. Enti mo amutie mi wa kontom abusafo. Gane je o kra so pen kwadia pa dia. I'm telling you. Yes. Because they say abrochiro mu won. Yes say so wa abrochi na so wo so mfa etro. Entena sia o ho nto da. Wodi no kra tena sia wontimi. Yes. Unya dwuma nye. This what they are throw etena ase. Abusafo, the time is up. Yes. Na hellfire ana ya ka ho asem no. You don't know. Sa kro no nimu. E mompa da se rode mfa onko heaven. Dabi. E mo bi da bompa se rode. Ma me hunu se de bonsam tam sitie. Yes. And young girls, young boys are more bad down for Abuano. And I can catch them. And I can't. No man, the question to one for no man, the question want to one so and the bonsam we are seeing winning on a Friday bonfitias here. On 2 abane for so sad that there be. Because time I walk Garden of Eden now, what fire 2 or no mobile, the bill. One come. Yes. If so, we are the other. And to a man, the quite da. And Satan 2 nipples and no. Was that yen a chat? Say, Nipper be I want to say, Ube did your boss on the assassination or Maukai. Or 2 Susa, and a pavia numera, and a joke. Oh, my won't talk that Royal Babylon. Someone could on Swaname. Me holding me. Mr. Matis as a man could to Soli on Libya. Then tell us, to Soloni. And to the pen of Obusa Roma Father. Say, Daddy, Matiko tells you where Bible, I didn't tea. And a moment I could to Soli to Matthew. The entire side in the Bayern, a brand Christianity persecution. First one, the Jerusalem was destroyed 70 AD. And on the side in the Bayern, one a Bessian Kumukum Peter Muniano. And after Peter Muyan, Akra Peter Mochayan, Tomufa Peter Statua. Naya, yes, where Peter, where you Paul, where you Sunana more panon, where you wait, and none of the countries are Bible school in the Bayern. Sabaya Mubako. Naya ko yi Yesu Kristo won sam ni nyina firi o mutirim enti 1 PM ran onim Yesu biem. Yes. Woka se Peter emosom nya ni we ya so boa nya Peter Satuni no dey ati anya do mosom ni so boa nya do Satuni anya mari mosom wo boa nya mari Satuni ana deceive ni pa up to date. Sister, I'm telling you, Satan person ni pa nko bunsam de baby wo kon anya na asemo ma wani na ho Mawani na ona urade ni wiase so biem. Satan na di wiase so Yesu onum. Wase wiase so di fo no na eba no. Ona di wiase so. O tu ya so sa kosi se. Ewiye bre ni beduru. Enti bro no abefiri mu abie se menie no. Eno na Thessalonica kan ye no. Obepe kwa bi so. Ono ankasa aboa no. Ene Israel fo be wakoye want se de omudo Israel fo no. No makotu asa America so destroy om. Omu wia and I'm saying, me boa mamma call Kuntin, and the mamma crying, I made him so soft penny. And no pepper was to be Kunkunobia, and I walk off the end of the word. So only more, when you are time in Takia, I saw in the minute choir working in our members. Yes. And to 2 I will take for Sosa this month. I was assuming Sia and Fiamiansa, Busumi Sia. Nasade no, the young just some the side. More than a muti, I'm moving on to possum. Na muntane afiri wiase no Bible say obaka na numu nsam nya nti sa document sakina begina gu ensam na si yam e Christianity wie yo. Yes. Se wade biwo ne wo nhuma e Christianity wie ye persecution na eba no se na eba no en na si wo Babylon no. Okay. Enti obi a wanso anu ne bi no onkoto ne da. Yes. E tala do be komu no eno ne fa ne se otaye mre no ba ye ne Awurade wo hum kan ho no sa pe no yante sala kumisa kina bajina go omote omante ento se obi enu obetumi agina the one free we asese antro ni din wo goma ni mojamu no oboa nevertheless verse 8 no eda kan bra woso no wote asase so nya bekoto no na wana wote dey asase so nyina muje wana wote asase so nyina bekoto no wana wan free asase se wana wan free we asese dey asese enti se no bi wo Israel and one kind but I'm who does say young cotton solia de bia and Kabab no hobakoto anas sa says the mark of the beast ya sister
ekwan afa so dwan ekwa abrotin dwane bra okurom Aye. because na bone so na ko ye dwane bra Yes. Yes. wa bo mo asem awiase dwane bra be ye okora sensie minim yonge ba ko mani je ne ho papa osatra wo fro no no ne maame ene ne papa mo akoye omu didi bi akoje bank bi sika oye ya no de ne ho ko ye ko confess ye Ka no kure. ne maame mo so wo bodam omu so wo bodam ade na wa ye no o enso bank no o tim ko confess ye omu so mo de ache no eni e se ni pato asase we so no sister sa kura na ne na ko wo okunu nim ho hye na de se okun sa wa mpam anka wa bo mo asem awiase aboa ne ba wo be koto asore no Ya ka na you free. wo be koto asore aboa no that day no na wo no be koto aboa ni nyina no Bible say ha pasa asem bi ba wiase o asem bi ba wiase sa ni pa ni nyina o wia o ma ne ko tu ahotefo so sa wie ye nyina ha Peter mo time o mu fo mu persecution mu Peter Mutam, ye tu muso sasa ama ye kabiti. O man deny. Mary maden o babesia, ye ni sia konwa so, ade chese sini tirim, enwan sa besi fo ma wura ne bam, esi fam wo se me mo mi asema oboa. Hi. Because me nim dada. So ye wiase me mo mi asema o. Otata Yesu sasa ka Yesu be deny. No bow down for us oboa. Nevertheless, me mo mi asema o. John, ya de si anwom ache na ma ne to enyina sei ne ba ma ne so enyina gu anwom waso boa me bad down for you because my nim wamra nim sama me mom wasem obia me nkoto oboa Jesus Paul ba ye no mu ko ono so be kan baransam na hunu se ha asase so oba no oboa papa bi wo ho obehia wo ono so twa ono kwa de no wa bodam che wo mu nyina waso oboa me de minimo minim dia be ma wo metima bo me mu asama minim ekom atamidie yes o how otai o boa he so for wo tie mi sa won so na ma ye 3 de wade dia ma no no de wade ase dia wade dia ma enko bo mu ase da eni padodo on fa ni pa nko heaven da bi minim asofo o mu nim prichi e chan he o mu ma radio so da pa minim asofo o mu nim prichi o mu so na ma ye be 3 Minimum asofo mo nim prichi omuntu kwan da. Yes. Eni obi ati anko bo mo asema sa wiase we. Yeah. Say ya ba be anon. Ye be yo say. Elwade na anani pa. Wo be didi. Wo so wo din. Yes. Wo yo defo. Yes. Mewa. Wonim so ani ma ne hu. Etu benya din. Wo benya sika. Wo benya hode. Wo bo mo asema. That time say ni time no. One obekoto aboa no oho beto na so oho nto beto omo etibeka to se na duru ha obaji machinyi wo mo matis kadro sabire o mo nto ma na so o mo nto powerful masa o mo koto adifo ni mpani adifo atofo yi o mo nkro mo no mo na mo koto o mo no o mo nto ma no mo nto aso mo ntwa ya ba ha na yesu achache de na mo Kayo obi no makura nka wo sabile wuni mai range of out see that crash kali no ya dia out dem kan ba bi anam masa sanka wa be wo to mo bi afa wa kan ayi adam enti that time no be buo mo asema buo ni bia e de ho to betena my god eye bra bai eye short period of time na ade be tu aboa no obefa di for to for aboa no e no otwease no ato mo bu hefa o tatadiem hey yeah abanifo ni je nchewo sisters and brothers eniema do be ko jem na make akyerɛw eniema do be ko jem na make akyerɛw ya so le nye nkwa enya no ne ye be pagya no ya matwe ni pa ma ya afa ya bode wura ka to so there is a lake of fire yes there is a lake of fire there is a lake of fire hell is real hell is real vibo ti so bo mo asema ne ne etina be bo mo asema basa na okoti so mo asema na o kire mo asema no ento obi obo ni mo asema ne na ebrendu abebo mo asema Jesus basa wa omso kuro bi wo Africa ha ya omso kuro na asa na be wuram bosom kese si wo when afa player kodu wa wi no bra uduru ho age so okoto fa ase asa na wura kuro ni wa ba da wo wura ase no wo bo mo asema na wo bo mo asema no ai wo wuram and you have so many ways and nipa boy mo asema sa wiase we ya
you will never believe it. And the Christian never so live with the side in Boyanin. And to me, that's how. And to me, that's how. The word is over. Was in some free Yasintino. A Yasasu Eda, Etiom, Kasa Yasit, Yes. on my command of Yasifa. But when some crowd, a papa, is ready to go out on them. Oma, Omfa, because Omuchi Yasi. Okay. And now near Betio, Obusafo, there is a lack of fire. It's a rare. When some jam wo, I no crack. If I pam that the Bible won't send me over your wasiter. I send be a Bible can't be a wasiter. Our pam from. Oh, you may do. And it's a brand new room here, but boy, and was it. And your committee over Mossa Mariasi. Oh, never. I come. Who did you know? Pa, and no, you brother, and quite have quite a name. A bakoya nim. I'm telling you. It's a more was it. And my comma, which Sabaman Yajuma. Now, try be brave. Ah. Now, try be brave. Yes. Miss Rao, which I never bomb Hoso. Two for now, yea. Says, now ya come some. Yasatage. Yajuma. Yasatage, and ya rare. Yasatage in it because ya bow down. Ya boy was some man that one Yakuto Solino. And now, Fanny, Opa Hutone. Opa Huto because I saw taking him. Babylon janani sa edisam. Yes. There were better one so anu ni bia that time Bible say on ton. Bibia e free. But mo say mo nkoto no mo betere mo. The same as Nebuchadnezzar time. The one okoto soli abo ni be ko fie free. But the one koto an soli ni bia no ya de ne koto wojam. Yes. E tabere na ya duru mu no. Ye say Peter say ya o mon kan anu ntom. Mo Yesu din. Hwa ko mo fa so wuye. Ana da akro beton kwasa sam o de movie. Asa Yesu na wie yefe. Peter na wie yefe. John na wie yefe. Asa mo zo keka no. Dambo. Oso mu nyina wie ampa so mo wie nyafe. O mu nyina kwa fa school Yesu na nyafe. Akwa kwa school Peter na nyafe. Nti sa bre na hore tie duru mu no. Radio Ebenezer, Effort, Ike, Cornelius. Mon sha mo ho den. Never bow down for this word. Yes. Be very careful because Sabra no nipa ba yamobo enti wase na firi ne ya wuti na nkopon asemi na enkwan man fa odi kwa ya da ekosem firi ne enye wachina enye da na aduru hon ene ye firi ne na fa odi ekosem ti da bia me ka kire me ho say menye preacher o. Yes. Menye rode djuma ani. Yeah. Me rode ba. Yes. If say djuma fo bebirebe abom wase amano. Amano. A omuwo din meboa because obi atese wo boy yankopon din na obekọ ko hwe no Yeah. O din wa nimonyam aboni mu ase ama no ase omo keka ne ma omu namu kire wa omo keka ne ma omu namu kire wa ka be wo sasa wo de wo ahoto e che no ti range over mu no sister ena ya de owu ne nkwan si wanim ya tro heaven ene bonsam jem ya tro sum ne han hwem na yi papa na nya home ma akra de betumi aka no so fa erade mwa e makwan mama ni jana wona asa no fo adwuma e ye satan obo mu asama no emfa tro entu kwankwa brochire da na brochire nya heaven. Yes. You very careful enkotwa bribe e ma ba nko school eni obachi enkotu nyinse huda. Yes. Enye bida so pe home ma akra dia be very careful erade nshiraw no yo kese o Yesu dim amen. Amen. So ho person fa Yesu a Yeah. e bia wutie ba bia wo wo be so fa Yesu a ka bidi machi eno nti na ebegina ha eno nti na ebetena ha kasae erade Enadai. eya me kwame Eya me kwaku. ma jemi boni atum Ma jemi boni atum. ma jia tum sam yodim boye Tum sam yedibo ye ni. ewade mama me saso Mama me saso ama. onyame onkonkon Onyame onkonkon. adumi da so wo hidi. Adumi da so wo hidi. Mumi mobo. Me fa Yesu Kristo. Me fa Yesu Kristo. Adu ye mi wura. Ane me kra atenkwa. Ewade tro mi di. Ewo onkwan mu. Ekosi so beba. Me da wase. Ewo Yesu din mu. Amen. Amen.